BBC in ati chua Kylian Mbappe hi superstar ti lo rual ani lo na chan pasari tekha han sei vele ta ila France forward kumsa khazakwa somkwa paria December ni somnia piang tuna kum somni pathum mi akum somni palina tur mangmek kum in World Cup final khelzo nu ni na a kum somni pali tling to mai tur hi tuna Paris Saint-Germain a khel meka football khovela player thabi khwanga kanda tlang puin arin om BBC in he France rol thar thajat mai hi akum lano pang lema se superstar ani to ti in superstar ani anti theina chan kong tam tak jinga kong sari antar langa chung te chu mizo tongin kan chhop chuak vele don ani pakhatna chuan football khovela player man tamber.tu ani na hi ania kumsang ni som pasari khan Mbappe hian PSG hi zomin atira PSG hian lonin an ho phota season khat nuwa pan makta doi za somruk parukin an la luta a hei hi euro paisa chuan euro makta doi za somria jat ni in Neymar ti lawa khovela player man tamber ani mek Mbappe hian League 1 champion team tan hian he thu bo sailai thleng hian match zanhi samthum pasari khel to in goal za somkwa akhung to a asul nu hi aturu hle panina chuan serial winner anti jingami ania Mbappe hian champion no moi achoi theile a no moi lian tham kan ti major trophy te po achoi to a kumsang ni som pariata FIFA World Cup no moi join sang ni somni pakha season a khan UEFA Nations League no moi achoi le a France Football League sang ber League 1 no moi tum nga jet kumsomni pathum mi hian choi to bokin Monaco a akhel line tum khat le PSG a akhel nuwa tum li a choya French Cup no moi tum thum choi to bokin hei ba ka hian French League Cup no moi tum ni a choi to a hei mai ani lo mimal choi moi na lama po ne tu ani fo Golden Boy choi moi na kumsomni pakhat aya upalo te hne na an hlan thin European Top Flight League a under 21 player thabera thlan te hne na hlan thin hi sangni som pasari khana donga French Player of the Year tum ni thlan ni to in League 1 Player of the Year thlan ani to boka League 1 a hian ano panzua lain Young Player of the Year thlan ani to boka Young Player of the Year phei hi chu tum thum ngot adong kumsang ni som pariat FIFA World Cup a khan Best Young Player of the Tournament a thlan ani boka League 1 a hian top scorer tum li zat ani to bok hei ba ka hian a khelna PSG hi kumsang ni somni Champions League final a hruai thleng ani kha tun ma in PSG hian Champions League final an la khel ngai lova an club chanchina Champions League a an thlen san ber ni turin Mbappe ho hian final an thlenga ma se final a khan an van duai ta zoka nilo pheise chuan Mbappe record turu zual turjia hi pathumna chuan World Cup a an ramtan player poimo big ani tir khan kumsom pakomi chau alania sangni som pariat Russia FIFA World Cup a khan ni in khamitum khan kumsom pakomi ni chungin golia khunga final a Croatian anin khel tumin goli go ni in an chakani kha khamitum khan Mbappe hian gola khunga Brazilian legend king of football Pele an kumsa khazakwa somnga pariata World Cup final a gol khung theino pang ber record alo siam to chau khatluk lovin Pele ti lawa World Cup final a gol khung theino pang ber record a siamani kumin Qatar World Cup a hian gol nga khung le to in he thu bo sailai hian gol khung tam ber ani meka World Cup tum ni a khel atangin gol kwa khung to in ti hian Mbappe hian FIFA World Cup a football khovela miro puibi ga soithin jingami Diego Maradona gol khung zat ale pel der to a he France rol thar hian record omsa ala khum bel nual mai thei tuna hian quarter final match khel mabak ni in gol a khung bel zelani phei chuan World Cup tum ni a khela a gol khung zat hi ala pung chho zel don ani hei ba ka hian FIFA World Cup a kumsom ni pali tlin ma a gol khung tamber ani ta dera he record ringot po hi football khovela adin mun choi sang tu langsar tak atling thei ome palina chuan kumno pangte ni chunga record khum tu ani chho ta zel hi Mbappe hian kumsang ni som panga khan senior team a club tan a debut match a khela heti lai hian kumsom paruk le ni jathum somli pasari chawa upa ania a khelna club Monaco tan an club chanchina
senior team ta na inlan theino pangber record asiam ta hiala Arsenal legend nita Thierry Henry record siam to khumin tun thleng hian Mbappe record hi thai chetu an la om lova tichuan Monaco tan player inlan theino pangber record asiam nu thathum vel chau aliam ti in Monaco tan gola khunga hemitum hian Monaco club chanchina gol khung theino pangber record asiam le ani kha gol khung theino pangber record omsa akhum hi Thierry Henry record bok ania Mbappe hian khovela striker ro pui berpola soini reng to tur Thierry Henry record athai chethei tlat hi kumno pangte ani lai atanga enbik a hlo le zual na chan pakhat ani akumno panang aya record akhum tamzia te chu point masalama te po khan kan soikai to a soinon talo mai ila pangana chuan footballer heti zozai zinga achak ber te zinga mi ania acherang boka kumin Qatar FIFA World Cup round of 16 match khan France in Poland gol thum gol khata an ne tum khan Mbappe hi atlan chak khop maya darkar khada kilometer somthum panga point pathuma chakin atlana kumin World Cup a hian player tlan chak ber te zinga mi ni in World Cup tran ma September tha khan League 1 France Football League sang ber chuan League 1 a player tlan chak ber ani thu an puang to a League 1 thu chwa chuan Mbappe hi darkar khada kilometer somthum paruka chakin atlana hei hi League 1 thu chwa in atarlan dani in pui hem tak ani tlan chak lama chuan Jamaican tlan chak ming thang Usain Bolt kan soikai lo thei lova Usain Bolt hian meter za in tlan siaka world record asiam khan second kwa point panga pariata meter za hi Bolt hian a thlenga sangni pakwa kuma khan ni in khamituma Bolt atlan chak zong kha chawrualin darkar khada kilometer somthum pasari point panga pariata chak ania atlan chak lai ber ero darkar khada kilometer somli pali point pasari pani zeta chak ania atlan chak lai ber hi meter somsari atanga somriat chhovel khani in soyani Mbappe hian Bolt a record hi phak lo ma sela an speed chawrual en hian anin thlauna atam lo hle in tlansiak lama in el tur chu ni se Bolt hi achung nung zel thawang ti arin theya achan chu game dangdai ania tactic te in bua saidan le thiltam taka in an launa aum nual dona ma se Usain Bolt tlan chak ming thang hi Mbappe tlan chak zia kan chu thiam zual nan kan han soi lang mai ania Mbappe hi alo tlan chak tak zet ani ti soifiana ani parukna chuan Real Madrid anar ngam he thila hi chuan in hnial thei tak ani mai theya achan chu sum alang tel na sa Real Madrid in Mbappe hi laklu tumin nai po an nai man viawa ma se Mbappe hian rin lo dawin PSG a cham athang le ta zo kani kha Spanish football expert Guillem Balak soidanin Real Madrid khan pamak ta doi za somni pasari pek anin huama chu Euro paisa chuan Euro mak ta doi za som nga ania ma se PSG hian lo tam zok an offer wange adin mun antisang zualti chu phadrual lawa chiang ania chung wang te chu ani mai lo mo ti thei turin Mbappe hi an chandon emoti nuwa PSG hian an chelle thei ta si kha ania tuna hian Mbappe hi khovela player lo tamber ani meka Real Madrid in an lak lu lo na chan kha sumwang nia soizui atam hle engpo chu ni se footballer thaber berten khel an chak na thin Real Madrid in an du ngoi ani ti an lantir nuwa po Mbappe hian Spanish club ro pui hi anar phal tlat maya anar phal na chan chu engpo ni sela Real Madrid anar fi thlangam hrim kha Mbappe ro puina ngai ani ve tlata then khat chuan kan pompui lo mai theye ma se Real Madrid somna nar tu ni hi in chuan tham atlinge ti hi khothlang footballa an soi thin dan ania chumi omzia chu heti zong hian soidon ta ila Indian football hi entirnan mang te ang kanram Mizorama hian local footballa khelta ila chuta kan khelmek lai chuan Indian Super League India Rama Football League sang bera club thabera kan ngai emo ro pui bera kan ngai emo hian min ron som ta se chuta chuan an key player ni turin bencha thumai mai lo tur le ngalin lo po tam tak min pek in huam sela min du huam se ti na ani ber chu ISL club chu nol har sa kan ti hle in arin om
footballer ni na atang chuan club ro pui club hu hang nei na le club hausa a player poimo ni theina hun tha nar chu har sa ve deuh turani Mbappe hi PSG a hian athu hle ti te ari chuak ani kha ma se Paris club lian hi UEFA Champions League a anla champion ngai lova domestic level a bak an ro pui te chiam lo khovela club ro pui seido ni la an su nu enin khovel huap anga chuan ahma sapola da tur an ni om love tu hnaya an lian zual ani maya Real Madrid nen chuan club ro pui te na konga chuan an la in thlau hlea Mbappe po hian riala kal a hre lawani kha ma se anin thlem lung oi tamiau sia Real Madrid meu anar taria hun kal zel tura chuan Spain a hian ala in khel thawangem ti ero zona lian tak ani ta zel Real Madrid somna du om anhara wang hian Mbappe hi star lian tok tak ming lian le player satlia lo tak ani ti alang chiang hlea Real apan na tur PSG in andal dan a phena sum le pai ba ka ham thatna an bel tam da na tang te hian Mbappe hi superstar ti lo rual ani lo hetiang tak maya ngai hlut ani hi ti na ani bere he point bi khi chu ato bera chuan Mbappe hi heti zong hian soi ani le a October tha a Forbes in footballer lo tam atar lana khan Mbappe hi footballer lo tam ber ania kum ko chung vel Messi le Ronaldo te footballer lo nem bera an lan nu in mel thar kan mu chodon ta ni in alanga chung zinga chuan Mbappe hi ahma hruai tu zinga aron langta a season kalmeka hian a hlot hi dollar makta duai za somni pariat ani a India poisa chuan cheng vaibel chesang khat somnga pathum nuai khat singa sang ruk le zariat ania poisa hlut na hi a chet renga wangin he thu ba seilaya India poisa a azat chia hi a cheson vele hrat thei ti ero kan hratel donia tuna hian Mbappe aya khovela hlotam anomri lova hei hi Mbappe omna level san zia lan tir tu zinga mi ani akla sang lo se a hlo atam ngot don lova chu wangin a hlo atam chuan Mbappe class tur hi kan ngai tu thiam mai ome hlo chungchanga hi chuan Neymar te po hlo tampol tak an nia ama ero chu tundin hmuna chuan Mbappe hi asang ber ani Mbappe hi social media a po alar lea social media platform lian zual Facebook Instagram le Twitter a te hian follower anei zal bel khom hi makta duai za atling to a khel mual pona po hian alar le Qatar World Cup khelmeka hian Cristiano Ronaldo Lionel Messi le Neymar te huanga World Cup a player langsar berber huanga da ani boka hei hian adin mun ati fiana chen om ta bokin Mbappe an fakna zinga langsar tak an bel hi an soitel ta bokila kumsang ni som pariata World Cup a an champion khan Mbappe hian a hlo paun nuai thum le sing riat chu naupang en kol na muna ape veka cheng khat po bang lovin World Cup a hlo hi midang tran puinan mang vekin India poisa chuan cheng nuai zathum somriat pakhat sing thum sang sari zali somnga pariat ania ama nge in he tran puina apek chua hi asoi ani kha khang point sang pasari kan soite kha BBC in Kylian Mbappe hi superstar ti lo rual ani lo na chan atar lan ani a mizo tongin kan han bua sai ve mai ania athena hian ati fianan entir na te kan bel ta boka heti chung hian ala fia tok lo mai thei bok engpo ni se ama a hriat na kan nei sa abel cha ngei ka be se ya ante na ani berang chu khang kan soitak te kha kan pompui vek le vek lo chu mimal thu ania kan pompui le pompui lovin omzia anei le nei lo lam ni lovin ante na hi eng ang nge lo nia an clear na tuk ver hi eng ang nge lo ni ve thin ti te enge mo chena kan hriat pha na tur hriat zaw na lam hoi anima zo ke